Kotoma asubanwa jaikina abarela primary school na jatari mwalimu luko district lo amuria ainu munuma parity catch minister lo chichilo rotin Musa Francis Echweru ngesi abalebe ekoto ay bungeta kereno ekoreti loni neja si mwalimun ongi chainoi ko sorete ay rebokini kesi kanwai kea medai nui loni ni arebonat kedalongwa interest rates. Problem of financial institutions who have taken advantage of the problems of the teachers. They lure them into getting loans, and then first of all, the interests are exorbitant, outrageous. And unfortunately, they also, even once, because the money is deducted from source, so some teachers go home without any salary. That we need to bring really a law that controls financial institutions, these ones which are mushrooming everywhere. I think what is critical is control the financial institutions, guide the teachers if they have to take any loan at all, which they must know how to get it. Mami mwalimu lwepu eyalamasi kanu akironwe gelegela imoriarito iropito kech aswamna epolo kwape ikidio kotoresisha na kinak ido Simon Oritlo epolo kit atukoto ngine ya uniti mwalimu nepepe kotomo district alo amuria ko jena kwape yunatu ngesi ya balebe atuakiasi kesi ipaupa keche kanua womisho isirigin lwenyame mwalimu engeta kinelap imame bobibore enesalinyo akan dumuni jobone be imame mwalimu le mamotori lonin lo de parose diope ijauneti mwalimu ni lonin ilu anwata mitori ekiauna kweze keke jautene so nyesidu muna jobone be enyeta kinelap imami bore yenesali akani nanyo ne mwalimu oya una dek ako nanyo ne mwalimu Boponali apedorango engaraki nanyo ekakale okare diope bere bon la tubori ibiani lo kede kobe kwa na geunu lo itwakiaso imwalimu le adeparete itomon atwanere na kiere inyichijo keda ileleba erae akirositi na dame stress yesa ya unare nyesa na rosi mwalimu na konai atwanere mame mwalimu yala mara ideja inomuno otutete jautenele jare mwalimu ejase mwalimu keda tuekshoni puno na sodita kere ngesi eponelo edumunu ne mwalimu eropit edumner mwalimu sirigini ilukumina kwatangon kara ide raidare do petunganan are do pekal ara idwelo doleti kanyibo mami sirikune pedo tene beche peda kwape arara ko na kiroto na inumunumno karualo imwalimu libusakini toskanwa shoma na ikotoni Harriet Ruth Yese Apolone Somero kotomo Somero la barre la primary school nesi tetemunit emwalimu ngola jokan elosi osomero to mapaki itemonokini akeswam preparing schemes of work, preparing lesson plans, instructional materials. Emwalimu la jokan itemono kino to mapaki mambi daribe apaki na geuna ngalomara tukotongisa geuna ngaikonai aitemono kin donelo mara ishana kini abei to tupite no adaite monokin Kanuka TV East Alfred Atwau ko district alo amuria